Yes, ni breaking news, ni amakuru yitwa cyane ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu, ni amakuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni kuri aya masaha turi ku mugoroba ku cyumweru ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, birumvikana tugarukanye amakuru akomeye cyane, ni n'amakuru agiye kwibanda ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku mutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari. By'umwihariko ni kuri ano masaha n'undi tugiye kumaza ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ahakomeje kubera imirwano karahabutaka hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacyo. Mwabana mwe kuri ano masaha ibintu byahinduye isura mu buryo bukaze. Inyeshyamba za M23 zamaze gufata ikibuga cy'indege, n'ubundi gahunda ni ya yindi ku masaha 28 kuba zamaze gufata ineza muri rusange umugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko amakuru akomeye cyane uko urugamba rwagenze kuva Kanyamahoro mu masaha ya mu gitondo, idonido n'akantu kandi turaje tubikubwireho. Nanone kandi ineza mu mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru udoroni nyinshi n'abasupeja vose b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nibyo bikomeje kugenda byibandwamo kuri ubu ngubu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwikangamo mu buryo bukaze. Nanone kandi amakuru akomeje kugenda agarukwaho ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare baturutse mu gihugu cya Tanzania kuri ngubu banze kurwana. Ese abasadeke bari hehe? Ese kugeza kuri ngubu ingabo za Wazalendo zo zakomeje kugenda zikubitwa izakabwana zinashirwa imbere ku rugamba, zo zaba ziri hehe? Ese FARDC babaye hariye urugamba gatanu kuri gatanu? Byose turaje tubikubwireho. Nanone kandi turakomoza ku nyeshyamba z'umutwe FDLR kuri ubu ngubu zikomeje gukubitwa inkoni zikomeye cyane. Abasupeja force ba FDLR kuri ngubu 34 bamaze gupfa mu buryo butunguranye. Ineza hariya Kilimanyoka aho General Omega n'ubundi wari usanzwe uyobora izi nyeshyamba za FDLR yiciwe ku munsi w'ejo. Kuri ngubu ibintu byahinduye isura mu buryo bukaze. FDLR kurwana nta kintu na kimwe iri kuramira, iri kurwanira gupfa no gukira. Idonido n'akantu ku kandi Kilimanyoka ibiri kuhabera byose turaje tubikubwireho. Nanone kandi turakomoza ineza hano Urubavu, bivuga ko rwose n'ubundi ariho amasasu arimo guturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo kugendagwa. By'umwihariko ni mu murenge wa Rubavu aho byo komeje kugenda bitangazwa n'abaturage bahatuye ko rwose bari kugenda bumva amasasu akomeye cyane arimo kugwa mu baturage, ndetse ko bivuga ko rwose n'ubundi arimo kugenda agwa aha muri uyu murenge n'ubundi ariko herezwa n'ubundi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nanone kandi ineza mu mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru abaturage bakomeje kugenda batabariza. N'ubundi usanzwe uyobora izi nyeshyamba za M23 ni General Sultani Makenga wakomeje kugenda basezeranya ko nta kabuza igihe aricyo kigiye kuba cagira kugira ngo n'ubundi abashe kuba yabatabara gatanu kuri gatanu. Byinshi tugiye kuba tubigarukaho muri kano kanya. By'umwihariko nta kindi nakwisabira ari ubwa mbere dusuye cyangwa se ari ubwa mbere ugeze ahangaha, uretse kwiyandikisha ukanda subscribe cyangwa se sabone ugasiga igitekerezo cyawe hasi muri comment kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bikomeye. Yes, reka nguhereze ikaze mu makuru ku buryo burambuye nimba wamaze kuba wabyubahiriza. Ni amakuru turamburiye hamwe n'ubundi tuyahere ku butaka bwa kino gihugu cya Kongo ahakomeje kubera imirwano karahabutaka hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. By'umwihariko ni imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo ahagana saa 11, akaba ari imirwano igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi kifashishagamo indege zigera kuri 3. Birumvikana ni indege zirimo Esokyo 25 ndetse na kajugujugu. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko muri izi ndege rwose n'ubundi imwe yabashizwe hasi n'igisirikare cya M23 ibyayiteye inkunga ikomeye cyane ndetse n'imbaraga zikomeye cyane yo kuba bareka neza hano Kanyamahoro bakagwana berekeza ineza mu mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, aho kuri ubu ngubu n'ubundi bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Goma. Kuri ubu ngubu no muvugizi w'igisirikare cya M23 Lawrence Kanyuka rwose n'ubundi umaze gusohora itangazo rikomeye cyane avuga ko rwose n'ubundi nta kabuza M23 yamaze gufata ikibuga cy'indege cya Goma, ko kuri ubu ngubu nta ndege nimwe yemereye guparika cyangwa se n'ubundi ngihaguruke ineza hano mu kibuga cy'indege cya Goma, ko kuri ubu ngubu ikirere cyose kiri gukontororwa n'izi nyeshyamba za M23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwikangamo mu buryo bukaze. M23 rwose bikomeje kugenda ibyina intsinzi, n'ubundi ni gahunda bihaye y'amasaha 24 kuba bamaze gufata umugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru.
y'Amajyaruguru ibintu bikomeje gufata intera mu buryo bukomeye cyane. Abaturage bakomeje kwishimira intsinzi ya M23 ineza neza hano mu mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Kuva Kanyamahoro M23 yifashishije izi drone z'intambara kugeza kuri ubu ngubu rero nazo zirimo kugenda zigaragara ineza neza mu mujyi wa Goma, ndetse n'aba Special Force ba M23 bamaze kwinjira ineza neza mu mujyi. Kuri ubu ngubu abaturage rwose n'ubundi akomeje kugenda bagaragaza ko rwose n'ubundi badakwiye kuba bahunga mu gihe M23 yamaze kuba yafata bimwe mu bice bikikije uyu mujyi wa Goma. Byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho, nibyo dukomeje kugenda dukurikiranira bya hafi 5 gusa kugeza kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu marira akomeye cyane. Ni mu gihe aba Special Force n'ubundi baturutse mu gihugu cya Tanzania kuri ubu ngubu banze kwivanga mu mirwano nyuma yo kugera hano mu gihugu cya Kongo, bagasanga kuko intambara akarahabutaka M23 n'ubundi ikomeje kugenda ibatsinda kugeza kuri ubu ngubu. Abasadeke bo bikuye mu ntambara nyuma yo kwicirwa ababo ineza neza hano muri Nyiragongo n'ubundi mu kibaya hari hamaze iminsi, by'umwihariko kugeza kuri ubu ngubu n'ubundi habera imirwano karahabutaka. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko FARDC kuri ubu ngubu n'ubundi ariyo iri kubagwa ikifasha ku rugamba ineza neza hano mu mujyi wa Goma. M23 yamaze gufata ikibuga cy'indege. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gufungirwa ineza neza mu mujyi. Ni mu gihe cyo cyariteguye ko gufata iki kibuga cy'indege cya Goma ndetse no gufata uyu mujyi ariyo ntsinzi izaba yabaye iya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe M23 bazahita bayizingira muri uno mujyi bagafungura umupaka noneho bakayirasiga yerekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byakomeje kugenda bigarukwaho byo ni byinshi cyane, gusa kugeza kuri ubu n'undi amakuru akomeje kugenda agarukaho ineza neza hano Kilimanyoka niho akomeje kubera imirwano karabutaka, aho generali n'ubundi by'umwihariko Omega by'umwihariko yica amaze kwicirwa wingiza inyeshamba za FDLR. Kuri ubu ngubu FDLR n'ubundi nayo iri mu marira akomeye cyane, yafungiwemo indani kuri ubu ngubu iri kubitwa izakabwana. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko ikitaraganya 34 ba FDLR bamaze gushirwa hasi, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose n'ubundi yo yari yamaze kuba yatangaza ko rwose nyuma yuko igiye kuba yakwihorera kuri General Peter Nkuba Cirimwami wamaze kuba wakicwa n'izi nyeshamba za M23. Ibintu ukomeje kugenda biburuca abana mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bashinja inyeshamba z'umutwe wa Wazalendo by'umwihariko ukarizo zaba zaragambaniye mu buryo bukaze uyu General Peter Nkuba Cirimwami. Kuri ubu ngubu byamaze gutangazwa ko rwose Wazalendo ndetse n'umusirikare wamaze kuba wakwivugana. Uyu musirikare ukomeye cyane General Peter Nkuba Cirimwami n'ubundi wari usanzwe ari guverineri w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuri ubu ngubu yamaze kwerekanwa mu gihe n'ubundi twe tuzi ko n'ubundi rwose uyu musirikare yamaze gushirwa hasi n'izi nyeshamba z'umutwe wa M23. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bigarukwaho kuri ano masaha, nibyo natwe dukomeje kugenda dukurikirana bya hafi 5 nk'uko mba nakomeje kugenda mikubwira ndetse nanakubikwisabira wowe nta kindi ubusabwa ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari uretse kwiyandikisha ukanda subscribe cyangwa se sabone, ugasiga igitekerezo cyawe hasi muri comment kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bigenda bitambuka binyuze ahangaha kuri KJL TV. Ibyo niba wamaze kuba wabyubahiriza rero nta kindi kiba gisigaye uretse kukubwira ngo uri w'agaciro gakomeye cyane, mboneraho kugushimira wahisemo kubana natwe muri aya makuru, nkubwira ko rwose udagomba gukuraho urushinge kuko gahunda y'amakuru aba ari buri saha. Ni munyemerere mfata akaruko gatoya mbabwire ngo andi makuru ni mukanya ntimujye kure.